zangu, leo nina kitu kizuri ambacho ni muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Ukifungua Biblia katika kitabu cha Mithali 22 hii hapa, na ule mstari wa 7 huu hapa unasema hivi: tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Jamani, haya sio maneno yangu, ni maneno ya Biblia, ya kwamba tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Sasa wewe endelea tu kutapanya uto tubuku twako uto 200 twako uto, unahonga tu, sijui unafanyaje, unabeti, sijui unafanyaje, utakuja kuwa mtumwa wa watu. Hii ndo mara ya mwisho, siwaambii nyingine, maana nyinyi ni wavivu wa kusoma Biblia. Haya, mimi nimeishia hapo kwa leo. Muwe na siku njema.